বিদেশিনি বড় লাখে লাখে ফাইয় ত্রিপুরা হাওয়া শাসন শোষণ খাইনানি কারণে চিনি সমস্যা সিপিএম কংগ্রেস বিজেপিনি সমস্যায়া চিনি সমস্যা নগমাইয়া খিথাই নগমাইয়া আবানি সমস্যায়া তোমাকে চিনি যত মানথাই সব খাইনো বাংলাদেশনি ফাইয় বড় जोंनो শাসন শোষণ খাইবাইছি চিনি বুথারদাংমানেন বিচার মায়ান্ত পদের পদে সমস্যা আবনি বাঙাইনো টিপিএফ চিনি টিকে মেডামনি নেতৃত্বে ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক আবার বেবাংনি বেআইনি কিয়াবা जोंनो আজও 70 বছর যেভাবে দশরথ হইতে বিজয়রাঙ্কল তাবক যে চিনি প্রদূত কিশোর বনিজরাবো কেবল ভারতীয় সংবিধাননি মতে চিনি অমহাই কমন দংহা আবো সায়াং দংহা नै কেবল জনতানো বুঝিয়া বুঝংয়া বরং বড় তুই জবা খাইয়া শুধু হাতে দফানি কর সাগৈ থাক সম্পর্কে বুধবার সাগৈ বড় ব্যক্তিগত স্বার্থ যে এমএলএ মন্ত্রী চালাইনি সেগলাयै অমাইকে जोंनो বিদেশিনি দালাল খাইयै जोंनो ও আরো নিতং থেপা থেপাইनो ও দিनै जों अमाय बिरमान दंगौ कियाबा बरबो अ आइनो दैयै जबा खाइना खाके जों दिनै मुक्ति मानजा बुंखामों आइबोनो दा बर' खाइया दाबो दिनै पिके मेडमनि नेतृत्वे जोंनो বিদেশি बिथिंनि रखा सुप्रीम कोर्ट बिथिंनि रखा भारतीय संविधान बिथिंनि रखा दिनै आगे नमाय जोंनो सिरय खालाम हाके जों थगैया खामो आबोनि बागै दिनै पिके मेडम जे खाई दमानी आबो कुबै आबो भारतनि संविधाननि मते आबो राय सारा विश्व बम हाइनि चले जानि जाहा जानि शासन आबोनि बागै जोंके चिनि हा चिनि शासन आबो सावानि चिनि आइनो दङ आबो चिनि थानियो यां दङ बनो सावानि बागै चिनि बरग्र दिनियो देश आगे बांग्लादेशी शब्द छेना बांगाली शब्द छेनागे फियाबा आं दिनै अला सानि मजौ बांगालीके चिनि समस्या चिनि सत्तरिया फियाबा बांगाली फानो दिनै भारतीय संविधान मोताबेक 1948 जुलाइनि जे जरावो अरनियो जे तंजाक आबोनो भारतनि नागरिक आबोनि गारि जे उलो फाइना बेबाग बे आइनि बेबाग विदेशी दिनै जरा इंडिया गभर्नमेंट आबोनो आइन एमेंडमेंट खायै नागरिक सिरया खंखे तमाके बर नागरिक खा आबो बे आइनि ताबक जों परिष्कार जों हांमोन साइमोन दिनै चिनि आरे ताबक गुन खाइ दंख हा दै दफानि कक सागै चिनि बरकनो बुथु खायै लामा फेरय दङ तामनिके जों साइमानो सुप्रीम कोर्ट चिनि सुप्रीम कोर्ट नि केस के रानिं सिं दङ चिनि लकडाउन नि कारणे सि जे सुप्रीम कोर्ट नि बिचार किसा गजाय खका आबो दातिनि फाइनाय फियाबा चिनि बुबा चिनि प्रदूत किशोरनि नेतृत्वे जेभाবে গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি তবমানি আবো একটা অবাস্তব তাহসনাই সানমু আবো কোন সময় মাইয়া বড় বুঝিগো তিনিও সেপারেট স্টেট হनै সানাই মেবা কুমার এনসি বড় বুঝিগো ত্রিপুরা রাজ্য সেপারেট ত্রিপুরা মাইয়া फियाबा आनो बिबो बरग मन्त्रि एमएलए चालानि बागै बरग जोंनो अमहाय लामा फेराय दङ इंके सुप्रीम कोर्ट सिटिनि बुबाग्राबो साइ दङ आंबो एनासिनि बां केस रजाक आबो आंबो केस रजाकबा इंके केस रजा इंके सुप्रीम कोर्ट केस रजाक एनासि अप टू डेट खाइ हांके बरग देशी विदेशी साइजा खांके चिनि समस्याबा विदेशी समस्याके विदेशी बा मानजानाय आ विदेशी अरनि যদি মানজাগৈব দিলে আমা তাহসনাই বরনি যত কিছু ক্ষমতা সিজ খাইরা লাগাंके जों बाहाय आजाद इंका अरनि जों दै कुना बरनो सेपारेट स्टेट खाग्रवानि कोनो कारण दे फाइयाब्ले इंके तानि चिनि बुबा ग्राहनि जों गोसो गना आसालाय दमनि बतिनि तामनि बाङै चिनि बरनो हाके लामा फेराय दंखा आबनि बां जों पाब्लिक रनो जतनो कयान मुजुगो बतिनि फेराय दंफानो चिनि असक जे कपाल गाहाम जों असक कदमा उ सामंनो नायतु खाइमनि दिनै बाइथागो चिनि यावगानि जरा फाइ दङ आरो चिनि बमाके जोंनो लामा करय बकरर खा जों बनि लगे लामाको बेरा जाव जों थांगे जों कमरै थांसिनाय बनि ना हार मुक्तमा 1971 आव लागु खाइतेगै आरो विदेशी ग पास जायगानि 1971 के बन उ दाबि खाइयाव हाइमा ताकुरो जों सिदि जों बुबा ग्राहिबोनो हामजागो पाताल कैनासिबोनो सगां दिसाइतबो बुबा शब्द दिनै बो कांग्रेस होनै गोबां मा सारा त्रिपुराव अभियान खाइदोंब्र बनो साबो बुबा ग्राहि साइमा आपन बुबा ग्राहि सन्मान केबो साइमा बनो मायाब्ले केबा पाताल कैना जखन बनो सङैखा सुप्रीम कोर्ट केस लाइदों आं निजेबो सगजा आपनबो बो सागो जे जनतानि ताबा गणतन्त्र आइन निरावरके आंबो आरो दङ जोंबो आरो दङ माले बतामनि बाङै दिनियो पाताल कैना सुप्रीम कोर्ट केस होइमानि परेबो 2 मासनि परे 2 बार हेरिं मानि परे बतामनि बाङै तेवाइ साबो खाबलङै सुप्रीम कोर्ट केस होइखा तार माने बो आरो नियो जे बलाम नाइतु जे विदेशी न ताहसनै पास जायगानि पलिसि
aboni bani boni tongno tung silaika kahamaki jiu tabo bu kabangma kebeng tongu dopa bai dopa separate gotoya khainai tung Tripura sano tani male dopa bai dopa jeng tabo jini adong babu saitangka jeng nangkrulai tangke walai lai to hangke aro Bangladesh ini coba sitebo tastek kahamke basanang hani bagai bo hani nayu tini bo Tripura sana hamjak maningke Tripura sana derajan kirike tini us hobdorok ini phayang khamong hani mang takokte bu jeng joto sini jeng joto silagi bo lama derarai tongka jeng boni lama ni jeng yawi phayan nangnai je Tripura o je energy chalongnai abo oboisoi sinai jorano sitai ching tongdi tini o energy no jeng jodi keplala hangke tini o oronio sabutong Sini borono dukan pa dolayo hati haba chalai tongo nirapotta tongo omobo salsa bidesi orobo bolo phaine apore seng tini oro dukan rolaye samung tanglai chalai tomani omobo kamasok thangnai seng komore thangnai boni bangai product kisu ni nahormung belai ki seng clear saiman kaje bo bidesi no basayani bahai niti bahai policy tong abono bising bo belai ki jati yok tongo bo sini bangai phaiya tani male Greta Tripura lan chaliba Tripura haba sini singke Cini singke bo separate state kagani ba Greta Tripura lan saboni bang biba bidesi ni bang si bible enggak al politika sisidi jeng clear sisidi bo cini bangai jeng no pyo ni bangai coba khai phaiya bidesi no jagarawa ni bangai ji coba khai tongo arate kaisa okulai ni nioso ai tabo bu nu jeng nai nei ke je Kejriwal no sengka sangbadik ro India government ke bidesi no jaga thike buro yang ke boro no nagori khainai aba ikene no roma yang tongo khiaba chin Tripura hani political dalali naibo teisini tabo product kisor bo jaga ro wi jeng boro no nagori jodak mani jibone ortho phai tongo jotone buti na badi bono kahamke bo jeng bana kok samaria aini koksi ang separate state khaironi saboni bagai Bangladesh ni bagai ke ang no khaironai bono nagori jodik mani sklai tongo Boile je jaga Bangladesh kere borok sachi bidesi no naremai ya bidesi ke bidesi boron take narenai aboni bang Kejriwal jawab ro kaje bidesi no narenai ni nari ni bosu pertama saba bidesi no narenai ke nini o hani besaro si chakri no kri maya masa ya mane bial tong ke boron no nareki to tei si ni bial sinai ke ba ake pa nare sinai ke nare mani pore bo jaga puno ro nai Delhi tong ro nai naki Gujarat tong ro nai naki Tripura tong ro nai Boila ke sintong ke borong ni si সমস্যা ke bose buini orole kus gerei si borong nari hoi tong ke Tripura hani borong le osung neta kotor gereng sijak role tamni bang haba gile borong nagori ro di India government ta ke tong bo aro sini si saya aro Bangladesh si mungsa bul gereng nung jaga ro ke borong batong ro sinai borong bam tongani chesta khainai borong ostin ro khana borong chesta khainai hanmang takute boksong jeng rajniti khaigi CPM Congress গণতন্ত্র আইন যত খাইমানো কিয়াবা বিদেশি নীতি দালাল তা খাইদি এনআরসি তো তুই রাজনীতি তা খাইদি CPM ngo BJP ngo Tripura hani সমস্যা নাং সাদি তানি না উল্টা সাইবা বই খাইনি না সা কেবেং দঙ্গ ওয়াজে কেবেং ইয়া দিনি যারা বাংলাদেশি কেবেং ইয়া চিনি বরনি বিসিংদি জি পদে পদকে তাবো পাইথাও কে প্রডাক্টিশনি বিসিংদি কেবেং ই দঙ্গ abani bagai production tamsa kaha ke bujinya bagi production tamsa mobile jo banaya ke jana ang bos ago CM ngoi MLA ngoi MP ngoi kichu khaimai ahi bos ago do pia ba botani ke 2021 last fight buat bi tona baklai mukhamantri ngoi 2023 mukhamantri ngoi mungsa khaimai em mungsa khaimai pe ke tama khayani bang botak bi tong tama khayani bang bi tong o tasnai pujon bisas no mukhamantri saran de bo bi nge hani bangai bo ring phano jeng thangmaya TPF no product kisor phanung teng je phang teng ring phano jeng tani thai hamale boni thani ideology kaham gerei Tripura sano mathang jangnai niti gerei coba gerei hani bang TPF thangmaya TPF kahang ke hai nije jithangnai bodi ni snaya kahang ke jeng hai jithangnai ini TPF সংগঠন সবাই ni Tripura mo thapang jeng tini thangnai doni Bangladesh ni সমস্যা no nang coba khaidi khai phano di jeng ba no tei chini tei bu phan phaine si jeng no suk dini nai tongoi bobagra long live jeng hoi phaile bile pia babo jeng no karoka edisi buto je babe khakla la thile roka abo Tripura hani jonota ra sai maiya tan mala jeng si central meeting da khagei boithok asok lagi product kichu shor thangi aronio kok salayo kok lalayo hai a kok no bo phataro hai thangke no ta sinai ulta pulta khaikibi nge Tripura hani boro ke tamu saka ulai bobagra ring tong sasi TPF si thayo
असक borok kaisa sijak ni borok song hin opoprosad hai dong piaba जों रायजों हाया मजाफा डक्टर जानायाव के जों थांनाय जाया के जों थांनाया हाइमां त्रिपुरा एनाची सि फाइदि नाय दं के नहर सेपारेट स्टेट अवस्था खायदि निनि ग्रेटा त्रिपुरा लन अवस्था खायदि सुप्रीम कोर्ट तो साया खबले न बोसोर सनिसि बिदेसि नारिया हाइमां जतनि सिबायदि जों जोंनि माथायनो जों साहाके अबश्य मासिनाय बनि बांगै जों ताबो सिपिएम कांग्रेस नि तातंदि अमो बेलायके जरा इम्पोर्टेन्ट जरा बाय लास्ट ताहसनाय जोंनि जे खायफेके जों जे जबा मामुया तागमाखा अब कबै जबा आ कबैनि लगे ईश्वर बतम हजाग हाइमां जत बयथाय जों यखिनाय कायसा आं बायथाव सानि मोसौ फियाबा सारा नेशनल लेभेलाव सि चिनि बां बैचानि दायमाबा चिनि कबै मानि बांगैनो आ कबैनो बुजुवा मानो चिनि जदि सायां तमांके के बुजुवाय माया हाइमां थांनाय दुर्गा पूजाव नायदि बांलादेशआव हिन्दुनि ऊपर जे दुर्गा पूजाव सातक जाखा जों थानावखा आबानो सारा देशनि बांगालियाव हिन्दु सम्प्रदायाव आन्दोलन खायखा आबनि प्रतिबाद खायखा वाइसबायनो विश्व संबाद राष्ट्र संघ से आबनि कक सौै हानाय एकता आं साहांगे कबैनो दै साहांगे राष्ट्र संघ दुनानो बिचार खाय रमानाय आबनि बाङै आं बायथाव कक सायनि बायरानाय जे त्रिपुरा हावबो के बुसिया खना दानि मले चिनि बरबा सुदु अरनि न्यूज चैनल कुलिया जे दाला सागै सानायनो सि खनागो कबैनो के खनाया तामु साका ताव विश्व संबाद सि अकलैनि 27 तारिख बपर न्यूज साजाखा त्रिपुरा हाना बय के बु मुंसामाया आइके ताबक साजाखा विश्व संबाद कायसा साजाखा त्रिपुरा हा माने भारतबर्ष काश्मीर आजाद मानानि थां दङ आबनि साथे आसाम दे त्रिपुराबो यखिनाय हनै वा न्यूज सि साजा दंखा ताकते बुखौ सं इका आबतुल खनाङै जों हातुंया दे आबतामके साजा चिनि पीके मैडम सारा दुनिया गुरिगै पान्जाब तामिलनाडु आसाम सारा नर्थ इस्ट आवबो थाङै अक पिरै जों चिन समस्या दं साइमानि बायसि दिनिगो वाल न्यूज सबु फियाबा अजो दिल्ली मुभमेन्ट कतरमा थांखा चिन अरनि त्रिपुरा सा चैनल रक जे कक त्रिपुरा निनि गोबांमा त्रिपुरा दनाय र दिल्ली मुभमेन्ट असो इम्पोर्टेन्ट चिनि कम्पानि बाङै दिनि जरा प्रचार देखायनो कायसा सन तु शब्द देखायका आबोतिर बांलादेशी दालाली के कैसा दालाली निरहाय मीडिया पेटवा शयतान बामबादि जों ताबनाय निजेनि समस्या नसि साया जे बर रोगिनो हुइ दनाय आ बर रोगि हानाय जाथार आ रुबाय मा हाइमां आको बहुसं अरस राजनीति आइनिता थांदि बो हाया सानि थाया पीकेएम जों कहा सानि थाया क्याबा पीकेएम जे सामखाय तमनि आबो सं आइनि मते माने साजाया बहुत जतन बनो वान सबय जों याकनि खालाय नांनाय एखुनो संगठन त्रिपुरा राज्यंथ पाताल गैनानै अमो तासनाय पताका तला फायनि नांनाय हाया निनि संगठन तंबो त्रिपुरा हाव जे साबक जामनि बेहानि बनो नबो आन्दोलन खायदि 10 जन आफाद 10 बा थाङि दिल्ली मुभमेन्ट खायदि हाइमागै गोबांमान कक साजानाय दङ लकडाउन नैजिनि 2 बोसोर हाय बिदिं खालामनाया खायफानि दिदि असुक सर्ट टाइम जों फुङाव सामाया हाइमां ताबुकते बुसं जतन लेंलायजा आसौ लेंलायजा बसगाव जों तेबो सबा क्रागमा खायनाय ताबक जों यावमानि थां दङ जत यावमानि थांनाय असुक केबें मु फायनाय हाइमां सुप्रीम कोर्टनि हियारिं फायखांगे जोंनि खबर काहा फायनाय जतन नायसिंलायजा फियाबा अफ हियारिं फायखांगे तामुनां रांरि नांगो आ रांरिनि बाङै टिपिएफ राव हाबाव बैनि राबार बागान हावो माइ बर माङो कायानि बाङै फियाबा त्रिपुराव जेबर दनाय जनम किसा रकेसि चिनि पीके मैडम न जों रां सुप्रीम कोर्ट केस जों यांग थांनानै जों हेलें स्कुलाव होयदोंमोन फियाबा चिनि बर र ओ जागा किक्रै काहा जाग्रे हाइमां सलायजा बायदि साकनो बसगांगो जतन रुरो मरो लायो चिनि सुप्रीम कोर्टनि केस दङ जों अमो खायलायनाय दाकिनो जों जेफ्रो फायनाय आबाद रांनि समस्यानि आति खायलाय दं नालाय तानो टिपिएफ बांमा केसो खाय मा दंमानि बरम लेखा खूब कम प्रदुष्कुसु जेसामानि 17 3 जनासि बसिनि खाय मा दङ फियाबा टिपिएफ जतन लामसगो फियाबा नों फायाखो टेकनोला फाया खंके बर किसा खनिले बाथले दंजामा एबा खायलाय मा दङ बनले बाक्सा सागो टिपिएफ के बर खिनाया रक्षा साफिगो बेलायके जों दुखङा आकर खनागै आइबां बेसि लगलिया ताकते बहुसं उलते जों चिनि बाजा सबारा जों दा गोबां मा खायनाय चिनि रेसिडेन्टनि हुकुम बा चिनि नांमानि आइबां दिनि बेसि कक गलब खालिया असो सागैनो आनि कक किसिसे सामानि न
गरम उपाय नाय जतन हामबाय।